ole tulai World Cup te nia ram tran te kan ni thonga player tran te po ma se kai chuan tunge player chaber Messi ke Ronaldo ti ve kha chu ron se ka tum lem lawa chiang thok ka tin ka sia ka ron se tum jok chu hand foot and mouth chung chang ani ama sa chuan hand foot and mouth chu kan thachawin ka ringa kan fa ten an ve to ve kanga an tinge lan chua hand foot and mouth chu ma sa chuan khosi ka ron om thin na kan na an tia thilan nei thelo fa nuam lo chena chuan chil thi te tla zoi zoi kan an wangin chuan kut le ke bola kut pha te bulvel te bola ke pha bo ke pha bol boka chuan chena chuan mong te khup te kyu te thleng na ron om the chuan thilan nei thelo chuan an chaw via van dehydrate a serious pace to admit an ngai treat ani hand foot and mouth chu nge thlen kan ti chuan coxsackie virus te ecovirus te enterovirus te nia a common vera chuan coxsackie virus A16 ani case tam jok chu hemi virus 10 hi ni hand foot and mouth hi in kai chon osam ma chu wangin in level mo chu school te Naupang pakhatin kai chuan an kai vat thina in kai thin kan ti chuan napatang te kha ka tang ten khu tang ten chuan thil kho in trom an thil in na in ang te khatiang te chi sang khan an kai chong thina Naupang an ni boxia pakhatin kai to zen kai da reflex an zo chan chu invent tak kha a theilo de thina ni chuan hand foot and mouth hi virus wang ani kan ti to kha chu wang chuan treatment antibiotic te antiviral te ma pek angai lova supportive management kha ani top meya chung te chu kan dam doi han noi sak te na chong na pek te chuan hydrate that le soft diet angai ni chu chonem le thil nem nom tur kha kan zon sak ngai chuan kan lo ber chu kan soi tong kan dehydration te ni hemi virus hawina thlen thona na pakhato ma chu harpan jaina ni symptoms in ang de oveka kana khosik ani ma se hand foot and mouth ne an na chu hand foot and mouth ang lo takin kut le ke bol le khatiang bol shim kha om lova virus thlen in ang ni ma se ai nang lawa ma se treatment chu ai nang thawa supportive management thaw khan ni na choda te drip khai te khatiang kana hnoi chi te tinge hand foot and mouth laka chong kan invent the ang pakhata chuan hand hygiene kha poi moi ma ku sil fai that te na khoi thil sil fai that te thil sil fai that te kha poi mo dona adole chuan social distancing kha tlemin in him nai lo deuh se Naupang ho te kha pakhatin na khai ta thenoma te valenga mo school chut puite mo classmate te kai zo nom chong kai fe khan ani deuh me chu wang chuan film court lang adole chuan disinfection Naupang thil khoi te an thil in te le chi sang kha ti fai that the to pa sanitize that kha ani chuan adole chuan Naupang zirtir khan ni ele in dona thil in te in trom lo ma kha cheu dona mai le ka hup te chuan thil in thuk na te nam thuk na te khatiang thuk na te dustbin da vat tura in shil that te kha apoi mo